FM. Tempolo zo kerengele naro kiyaki ye na buito dogo yati atwangishu on county nipo kinema amara na rango na roginya abu aya yo keki yelado kanyo nari amara na gara ne yo ngona ngona manyo alego ho yebulo ha yo nana ga heni ya barala melanga gele ya barale ko shokoro egi niki jogi ngorisho de kra wananchi le Narok niki da galo tungani orikiyo wele merika o meriki yo kolwani galakini amana ye jene gala de jene boruri ngale mo be norale gai halombe yake olo be wo bitini ka do gulya ngene do yengulle ngulya be yi kai ga de ma be yore galo ngana o di uriya ma sai no di uriya na be ba sargala kangaro chile na bo wamekabaiki serikali kitogolosho. Tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Ekilimu tankariano tesebata o tempijan sabugoling Sidai FM na tabaye sata monol dai kanimiet na mun mampaleki no tenkaraki na neli mulo monli njenkiro ushinjere etoko jakilo penye murwesi anatolon tolole kaunti Narok besi shore njana shaita na rishata tusilturot lonkariak bedo borete rishata olameyu enotito iltung'anak ooresian arba esuju olong'oling'ole sapuk oleng tolduka loonaikarra etarasakita iltung'anak oshi ogilunore endung'oto enkulupuoni onaikarra irkomitiini tenebo lopisaani lenkulupuoni oogira duo aishooyo mpala enkulupuoni teina luboto olosho. Kegira irbiasharani tolduka le Narok aikena nkasarani tenkaraki mali enye nainyala oloirrag lenkare loishakenoyioki ng'ole toosaai enteipa. Minie iltung'anak oorare enkishui enye nakata pere egila bagas tenkampuni esukari e Transmara. Kulo omon orkulie ake kumok mairiamari nabo nabaliki pookin enaa enaikunari kaji Vivian Kanoi. Itukujaki iloopeny emurua esiana tolontolo le kaunti Narok peesishore enchan nashaita tena rishata aaturr ilturot loonkariak peedupore terishata olameyu ilomon lelo oibalie Wole Sayiaton obo loolarikok otii enkesho olorika teina ward esiana. peking'enu tena rishata enchan tenkaraki ketii ntokitin kumok mateng'enita doi ninye peyie kiturr ilturot peyie mitoki ayaki yiok esiai oonkariak enyamali. Iyiololo ajo ore enchan naa enenkiti rishata naa ore doi loidim aitobira ata iltankin oisudorie nkariak amatonyok. Kayieu ake najoki ntae ata sii tena siai esiasa naa kayieu ning'enunu oleng terishata naijo ena amu ore ena rishata naa ketii mbaa kumok. Ore irara iltung'anak kwanza lesiana ward naa kayieu ake ntae osotua sapuk oleng nemiriki yiok inchamai, nemiriki yiok iltung'anak oing'oru ilorikan oopaasha. Kayieu nikigelu iltung'anak tesiri oltauja lang nimikiata enara. Kayieu ake najoki sii ntae eng'ura ilarikok oota liata yie osiligi litujurro pemikintoki aakwet aagelu ilarikok anaa tesiai oompatii amu ore empati naa enkarna. Kake ore olarikoni naa kidim ashomo empati naaji nimiyiololo ashu niminyorrinyorro. Naomon ntae ajo entegelu ilarikok teng'eno sidain oleng ooponu aiwuang'ie osina tiatua ntae. Itanapa sii Wole Sayiaton iloopeny ina ward peyie meitoki aing'orr irkiomani le siasa kake keishiakino negelu ilarikok loonkiasin te maendeleo. Etoponayie kulikae maa loopeny ina ward esiana bosi ramatare naitanyamala anaa enaishakenori apa ormeitai le corona tiatua ele osho le Kenya. Amu kayieu najoki ntae ore kira yiok iltung'anak lenkipai kira airorie ntae pooki te jumla. Kayiolo ajo kirara aimaa mbaa nemelelek erita ng'uesi nkishui, erita ng'uesi ilchambai linyi. Ore ninye ilanyuak oojo maikarra ilchambai naa kayiolo ajo meyaitae ntae terisioroto. Eton ake epikitae orkep ina siai oonkosapasi. Neeku kayieu najoki ntae ata sii teine entipik engelare iltung'anak lisiligigi aajo keponu aitorisio iltung'anak amu kira lenkop nanyamal pookin. Enyeito sii maing'oru iltung'anak oyaki yiok esiai aaret yiok tesiai enkisuma tenkaraki ore ina kop iyiololo ajo ore ninye peelotu ena ng'ole siai e corona neyaka yiok osina sapuk oleng. Neeku kayieu ake najo ekiyieu ilarikok oijalie yiok oitobiraki yiok esiai e tourism neya yiok terisioroto tenkaraki ina siai oong'uesi. Sidai FM na
Ejo irkulie omon inchere enotito iltung'anak oota esiana irbaa esuju olong'oling'oli sapuk oishakenoyioki tolduka loonaikarra etarasakita iltung'anak oshi loogilunore endung'oto enkulupuoni onaikarra irkomitiini tenebo lopisaani lenkulupuoni oogira aishooyo mpala enkulupuoni teina luboto olosho eponu kulo omon adet ake etanang'aitie kotini ilo kesi apa leina kop onaikarra lomon lelo otisipa olaiguanani lenkiraoni yioloti enaa Ole Kariankei. Nanu chief Ole Karianki Naikarra kinotito nkuti shidai etu iltung'anak keetai kiata oshi opposition oltung'anak lenkop neponu neponu taadii ake neambush enkopis nejing'u enkopis akeyie anawai ejii meetai duo ake habari kake kegira taaduo ake aiguana iltung'anak neponu iltung'anak oota kisirani neer doi iltung'anak etara iltung'anak etipika iltung'anak oong'uan irbaa nedany imashinini etadanya laptop nepololi maapi neeku taadoi ore ake ninye tena rishata saa hizi amu kiata duo security neeku nikituliaya akeyie iltung'anak neeku naa metuutoki likae ake ninye sampu apuku neeku ore sininche esiai osafaani kajo kishiu ake lelo peetumokini aanyaaki ashom aipanga eng'ejuk elotunoto onaikarra amu meitashe ake ninye enkop akata amu etanang'ayioki apa orkesi nemeeta entoki naitasheyie nekinchooitie ripooti etabaikia enkopis oonkulukuok nebaiki oldioi nikincho sininye oldc ata county commissioner. Etolimuo naa olaiguanani Ole Kariankei ajo kepuoi ayierua te sheria lelo pookin ootaasa ina kias torrono. Lasima ake pee eya hatua amu ore ena kwanza nena tokitin naidameja lelo tung'anak kingero naaji expense akeyie pookin enena tokitin nikiyiolo iltung'anak pookin ore iltung'anak ootapololo maapi nikiyiolo iltung'anak ootoosho irkulikae ata dii ninye kidimayu tenaa kidimayu paa ore lelo tung'anak pookin naa kidimayu ake pee eyai hatua keyae ake eroruata keyaki sirkali eroruata enaa enikitejo nitoki aaku enkai ake naibung'isha amu enemedi isikarini otii enaata tumutakinot iltung'anak neeku etareto naa iyie Enkai nikishukoki Enkai enashe amu iltung'anak sipitalini kake meetai iltung'anak ooyai sipitalini sapukin amu etabaaki iltung'anak tene nekishu ake iltung'anak aapuo nkang'itie enye. Sidai FM ena. Ejo irkulie omon inchere kegira irbiasharani tolduka le Narok aikenaa nkasarani tenkaraki mali enye nainyala oloirrag lenkare loishakenoyioki ng'ole teipa etoomono naa serkali e kaunti e Narok peing'oru nkoitoi naalakinyieki ashu naitalalayie irmutaroni meitoki enkare abatisho enkishui olorere lomon. Ore esuju enchan sapuk naishakenoyioki ng'ole tolduka le Narok parakuti ilo duka eibalie orkiyioi lenye tialo nainyala ina shan kelimu naa ajo kitanyamala ninche enchan toolari kumok kake nelusoo ene ng'ole eyawua modiok tenebo sii soitok metabaiki iwuejitin enye biashara ninyiala imasaa enye ompisai naata esiana nemetii biashara naponda dukuya ebaiki ena rishata kitoponitie naa ejo ore pooret ilo irrag lenkare naa irmutaroni opirik tenebo sii ildarajani leitu esheti te polosi ina ng'enato nejo kelakita oshi kodi kake nemedolita esiai nagira aitabiki tiatua ilo duka. Tunafanya kazi hapa kwa Sunblest Distributors. Jana tulipatikana na janga la hii maji imetuadhiri sana town miaka mingi sana. Kama saizi hii duka yetu masiwa imeharibika na sio tu peke yetu hapa ni kwa hii duka, the surrounding area hapa yote ya town kila mtu ameathirika na hii maji. Kama saizi ni maji tunatoa kwa maduka yetu, kila kitu, hakuna biashara inaendelea. Mimi ni mwanabiashara hapa Narok. Hapa tumekuwa na shida na maji inakuja inalete mchanga na wacha kwa maduka, saa ingine inalete mawe, so inabidi natupea kazi ngumu sana, so na tumekuwa nayo kwa muda mrefu. Kaasisho oshi tolduka lenkare Narok adol biasharai olee netasha ng'ole enchan natasha kajo saai are ashu uni nesha enchan sapuk oleng nelotu taadii enkare neya Narok eba taadii ake enkare enaa enapa 2015 ashu 2014 ninyal oleng olduka anu neya nkotelini ildukai kune wuejitin oshi nepaakieki ngarrin neeku inyala biasharani oleng milioni oropiyiani inyala enaare ng'ole olee naa kajo nanu irmutaroni meeta enkare loim nemeeta sii osagam naaji olalo oidim enkare ataa keim teneeku eewuo enkare. Kitomono naa serkali e kaunti e Narok tenebo sii serkali kitok peepuo aduaya ina ramatare itobirr lelo mutaroni tenebo sii darajani peepuo apuo ewalata nabikoo neretu sii lelo biasharani ootanyamala ng'ole tenkaraki nena baa. Ore kajo nai nanu tenaa kidimayu nitoki lewa aigil ormutaro aitobirr aitukutaa aireu abori nitobiri sagami metaa sapukin lele kulo le kumikumi amu ninche taadii oshi opirik neeku ina piibok enkare. Kajo ore kulo collect revenue majo keeta taa oltung'ani oitieu atiaki entalakuni ala meeta taa enepaakieki ngarrin. Na hiyo pesa tunatoanga ya kukata ni hiyo ni levies water view tunawapelekea tuangalie maslahi yetu, siwatengeneze hii mtaro ni venye itaweza kupitisha maji mzuri, biashara zetu siwe zinaendelea mzuri. Joel Heka na mimi ni mkazi wa
Narok. Tungependa tu kuomba kwamba wafanyabiashara wakaweza kusaidiwa kwa vyovyote vile kwa katika serikali zetu, ikiwa ni serikali ya county government na pia ile serikali kuu. Asira kiside FM nabo union point miriboloso lugale Narok. Ikaji Stephen Lemayan. Ore ake teina rishata naa eisapuk enyamali nagira aimaa iltung'anak lemurua naikarra etanang'unye orkeju lorng'ayanet naa enkolong' eng'uan duo taata eton ake etanang'unye nemelang'ayu katukul. Etolimutuo naa lelo biasharani ajo meekure etumoki atabaranata toonkaloli pokira etii lolpusi moru lolosho le Tanzania tenebo lelo loonaikarra tolontolo le kaunti e Narok. Etuuta lelo biasharani sirkali e kaunti Narok ejeita parmetii imbaa ilo sagam lorng'ayanet terishata naado. Ore John Olorkijape nolasirani lang lolomon. Enchan olapa ojo irmaasai oliarar naponita dukuya teseuseu nalulung'a neyau batisho torkejek oolala. Na ina peegirai aitadamu lelo onyikita irkejek dapashi peeku kalamasi tialo oloirrag lenkare oponita dukuya. Ore naa teodo naikarra toloontoluo le Narok netigile esundo orkeju lorng'ayanet neitanyamal biashara orbiasharani oosishore osokoni lorposu moru le latia le Tanzania. Lomon kulo tisipa Siminteyo le Karbola obo loolari tenebo MCA loonaikarra Timothy Tata Ole Mako ejo etemenaitie ilo kilikuai terishata naado oleng. Eponu naa kulo omon le Siminteyo adeta ketaparana orgavanai Samuel Ole Tunai ilo keju neisiligie lelo maasai enkitobirata ilo sagam embaye neton eenyitai ometabaiki ena rishata. Tiatua wang'an enkitesheni olomon esidai FM ayaki kulo omon ip nabo union point nara ong'uan temurua naikarra toloontoluo le Narok. Kaji nanu enkarna John Olorkijape. Ashe oleng John teilo kilikuai nejo irkulie omon nchere temurua e Marti toloontoluo le Transmara etoomonoki elelero teina luboto olosho peepal eokoto orkeek oitemerisho amu kitapong'o nduat entaisere enye. Ore Abraham Tobiko nolasirani lang lolomon. Ipotuoki elelero torkerenket le Transmara oloontoluo temurua e Marti peepala enkinosata ormiraa tenebo eokoto enaisho tina luboto olosho. Amu ore naa eokoto enaisho naa kegil naa nduat orbarnot nisulaki naa tentaisere. Lomon naa kulo oibalie orpayian yioloti enaa Ole Koko lenkang' Ole Kisonko legira airorie emesa olomon esidai FM. Nibalie naa nchere ajo ore naa enking'asia naa ore enaisho naa kegil indamunot oltung'anak otii nemitoki naa tentaisere. Kadolita taata tenakop e Marti. Enyaaka ng'asa agilunye etigilunye olalayioni ang' iltung'anak olanyuoki. Kulo kutiti ajo taata naok enaisho. Kentaabila ninche ajo kelotu enkata nemetii alo tekorum. Peepuo ajo peelo enkop. Amaa tenaaku siadi oonkishu ogira agila nepuo ajo. Neeku omonu Enkai. Eng'urai enaisho enaisho amu ketikilunye. Asam ena taon nitii olataon le Marti. Amaa tenetumi entaon nijo Kitimari enaisho ormiraa nemegeli oltung'ani enaisho nikiari ormiraa. Asiraki sidai FM kulo omon torkerenket le Transmara oloontoluo tempolos olduka le Marti. Mbonyere enkarna Abraham Tobiko. Ashe oleng Abraham Tobiko teilo kilikuai nejo irkulie omon nchere eisapuk enkuretisho nagira irparakuo lemurua loosokon toloosaen le kaunti e Narok aimaa tenkaraki irkeek lositima oogira asulare neisulaki tena rishata nagira aishakino olopiro teina luboto olosho. Eipotutuo naa lelo parakuo enkampuni enkima ositima e Kenya Power peyie tenebo erikore ina luboto olosho peyie ejing'aki ina baye. Ore Meshack Ole Nambaso nolasirani lang lolomon.
Eshomo sotuanda yoro tengolong tormaso emurua oloosokonto loosaen le Narok tenkaraki inkeek ositima apa naatipikaki toonkaunti egira aurori nisulaki tena rishata nagira aishakeno olopiro kitok isuaki enkaji enkitati kule ejoki pasa itashe bor ilepa nimilepie enkare nchoo yiok nkuta naanyor enkiteng oltung'ani enkias ena nemokure ejito lelo maasai papa minyiku amu eikitie enkerai tialo ina baye ing'orie lelo parakuo osegel lenkong'u nibisie enkomomi erubata naduaya eramatare ositima Kenya Power peyie etumoki aitanana oishuaki turuki enkumeno olashe kiti orori ebaiki lelo maasai enaa enkoitoi naitaini ewalata nadupo tialo ina mion neoshoto entumuraso. Itejo enkaji enkiteng ormaasai melimunoi metii arashe naa ina peyie kinchoro tenkomomi olelo maasai nibalie naa lelo omon tenkoitoi naijo ena. Aing'ua emurua oloosokon naaji enkarna Steven naroro le Neiliang kiata mbaoi naatii enewueji naatuno apa Kenya Power netotona ompaka nenyorori neeku kegira asulari. Kayieu ake naomonu ajo ore ina department e Kenya Power tafadhalini ootu ewaita kuna baoi inyi ashu iponunu apik ositima peetumoki aisaidia yiok naa tenimiaya peetoni airrag tenkop naa ekidung' iyiok kira ilopeny enakop nikinang'aa nena wayai amu kegira aitanyamal iyiok egira arruesh iltung'anak nerruesh inkishu negira apik maisha ang' bata. Kinchoo ntae nkolong'i dorropu oleng'. Enkias ena naikilikuanaki ilarikok lina luboto Sheriko olopeny olturumet loloosaen lenkare Narok Naramat piitabaiki lelo maasai imbaa e maendeleo nisulaki ejing esipil tombaa ositima enkae ramatare ake nayau dupoto oltilo munyak tialo lelo maasai. Ketii Mosiro larikok oogeluno kiata Mheshimiwa Nchoe nikiata Ken Naramat ninye orbungei neentinyikaki yiok amu etapalayioki enakop naji Mosiro nimikiyieu naaji nikitoni sii yiok enaa iltung'anak okishin toolarikok entaasaki yiok imbaa naijo kuna amu kitanyamalita yiok kuna tokiting ele sitima oleng' kiomon ake ntae aajoki emintoki kidoisho sininche yiok metaa mpaka peyie kinyamalu ashu mpaka pee kinchir peetumokini ataleenoi yiok. Egira apa iltung'anak apa ootegelishote nikitegelutua ntae naa isidai naaji tenaa iyiolou ajo ketii siininye enakop iltung'anak ooyieu netum intokiting naijo nena. Kewang'ani enkitesheni e Sidai FM ayaki kulo omon tosiringiti lemurua oloosokon toloosaen lenkare Narok tejoki nanu Meshak Ole Nampaso. Ashe oleng' Mesh teilo kilikuan ejo irkulie omon nchere meini iltung'anak ooraare enkishui enye inakata peyie egila Bagas tenkampuni esukari e Transmara lomon lelo oibalie DCC Mohamed Nur Hassan neitukuj ilaasak lesiai lina ampuni peyie ing'orisho oleng'. Kulikuwa na kisa kilitokea katika kiwanda cha Transmara Sugar katika area ambaye Bagas inawekwa, wafanyakazi watatu ambaye walikuwa wanafanya hapo kazi. Hiyo kitu ya Bagas watu wawili walipotelea ndani na mmoja akaweza kutoroka, na mpaka saa hii tunaendelea na juhudi za kujaribu kutafuta hao watu wawili ambaye walipotelea ndani hiyo Bagas. Kitu tu ningeomba wafanyakazi ambaye wanafanya katika area kama hizo waweze kujichunga na hiyo, lakini tunaendelea kutia bidii kuona kuhakikisha kwamba watu wawili wanapatikana. Ore ake teina rishata nipang'utua irparakuo lina murua aikilikuan serkali e kaunti Narok peyie ejing'aki aisho ninche eretoto tenkaraki ina baye. Aji Moses narolo le mutua tena murua eno saen tene kore nyamali lekinoto ngole saare entara nekinoto ntaboi nataase naleng tena murua eturunye duo sasa ena Bagas factory tenewei nerta del tung'anak are neimishobo etara del tung'anak are nekuni jawe negere yeng'oro tafadhali kiomonu musaada tana kidim aisaidia yiok Narok County amu ore enewueji saini kidolta kulo bako eturito naa kidim atuturrata lapaitin okuni amu metum naa kata nemebaya akata enikash netoki aisaidia yiok kwa njia ingine pekintoki atum amu etanyamala ena. Badri narolo nang'ea temurua eno saen kiomon to serikali e kaunti enkare Narok meetu tafadhali aisaidia yiok amu kinoto janga sapuk oleng tene najoki ntae nche ewuonu pii ncheaulitie iloshi le serikali amu etunukari iltung'anak aare tenewueji mokure egira adoyio enkare tenewueji ekeyian neeku kiomonu meetu tafadhali ashe oleng. Leparan narolo lentayia aomonu tafadhali serikali osaidia yiok amu kinyoto enyamali sapuk ng'ole tenaalo eno saen tenkampuni e Transmara kinturraitie iltung'anak waare loiminita osaisi tafadhali serikali osaidia yiok. Lole Momboshi ore tesipata nekinoto duo enyamali tenamatu enkop naji eno saen enkampuni e Transmara kiata duo Bagas natigile tenewueji nenang'aa olorere etii iltung'anak okuni kake imishobo ore aare nenukaa ena modioi neeku aomon serikali e kaunti tenebo ena national meetu amitu yiok ashe oleng. Sidai FM na Naitabaiki lomon tonkoroki le saa tomon enteipa tereu ip nabo union point imiet Sidai FM tolubon opasha Narok ip nabo union point ong'uan torkerenket kaunti e Samburu itum enkitesheni Sidai FM tenkoitoi e online www.sidaifm.co.ke ashe oleng iltung'anak pookin oing'orita kulo omon tenkoitoi e Facebook live
Jonathan Korio, Elias Saruni, tenebo Babaya Dalmas, watching live, Conchelo Loshibai, tenebo Elias Saruni, watching live, Fasholen Koreata Junior, following Fasholen Karaki na tenebo Oldungane Jikonche Saimo, following live from Kisii Town. Ole Saitoti Caleb, watching live from Kilena. Charles Kwame Ngurumwa, watching live from Roysambu, Nairobi. Tenebongayo Isaac Karuna, watching live from Ole Momboshi. Warkulika Ketungana Kumo Koti Laban Kosen Kariongi, watching live. Tenebo Baba Faith. Temuru Rusia, following live. Fasholeng Tenkaraki na Warkulika Ketungana Kumo Kareja Sholeng. Itumore Benson ole waparire Rosato no bente iba kinchokulo mono Rianos Tesebara O Tempijan Sabugoling Nkoroki Olomon Tesida FM William Naro Lenkang Ole Ronko, naing'ua emurua Loosokon, nainining'ito Sidai FM, najoki irmaasai pookin lina murua, mainining'o Sidai FM. Ore taa toonkarn naa kaaji naewuo supat tenenko nikitii emurua Erotia nikinining'ito Sidai FM, eeta nkipindini sidan oleng naaret olosho. James Gilisho tosenetoi nanyorr ainining Sidai FM.